Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah. Agisna sari'an bi izzatillah, agisna sari'an bi izzatillah, agisna sari'an bi izzatillah. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, ikhwanu fillah yang saya muliakan, saya ta'zimi, Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pencalotan beserta seluruh pejabat dari Kementerian Agama yang sempat hadir, Alina atau Malebita, Bapak Camat Kecamatan Pencalotan, serta seluruh unsur muspika yang sempat hadir, Bapak Kapolsek, ya, Bapak Babinsa dan Babin Kantipmas yang sempat hadir, Bapak Kepala Desa, seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, Bapak dermawan yang telah membangun masjid musala kita ini, ibu-ibu majelis taklim, akhinal fadil al-mukarram, guru ta Ustaz Abdul Waris, sahabat kami selaku ketua MWC Nahdlatul Ulama Kecamatan Pencalotan, dan sahabat-sahabat yang baru saja dilantik dari pengurus ranting baik Suriah wa Tanfiziyah, yang alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian semua. Milo adam pengak meraja Pak Abu nasabah terlambat kak. Mabala kasih sepiri on rotona dinakan riban noto isi di basere nah. Yeah. Alhamdulillah, dan istri saya tercinta yang ikut mendampingi hari ini. Alhamdulillah, seluruh jamaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkhusus keluarga saya, ya insyaallah beliau yang fasilitasi sehingga kita bisa bersilaturahmi pada sore hari ini. Pertama, iya mau lukat tak apa bu dega gemalat da ipu minasa tuna to maulu kecuali meloki malai agurungang sininna anu purena palebangang ngalimlebina lebita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia rumalat da meloyala akatan yang ngemes. Tapi deto tu niru le macuri manang. Makanya tausahakangi sininna anu purena perintah nabita angka manamu tu suruga capana. Kegayasang yedi magala masidakka. Iya na tu tatundu-tundrui. Iya tu capak na pasidakai suruga mato. Iya di magala puasa. Puasa itu na tagan rusuk materu tapananungan. Insyaallah ujungnya juga itu adalah surga. Iya di magala sampaja sunat duha tapananungan iduha ta materu. Aja nama kadama duha iya ruarakan na baja don rakang, bajan nasi patan rakasi, bajan de istiqamakan. Iya di mengotok sampaja tahajud bisa istiqamakan. Nah sebab setiap ujung itu pasti ada surga. Ina tu ampai maka da mega tu lalat tama surga de nasi rupa. Angkalalan na tau masidakai, angkalalan na tau maduhae, angkalalan na tau matahajud, angkalalan na tau mapuasa, angkalalan na tau malapa yatinna, angkalalan na tau magalay madampangang ipadan na rupa tau angka manamotu. Apa deto tu ga tau suku decena pasti angka kekurangan na. Angka tu tau makabas sa masidaka tapi dia nang kaniruntuk masumba ada kesana. Dia nang kaniruntuk masempajang. Angka tu tau raji masidaka aga sana raji mapuasa, raji masikiri, raji mangaji tapi dia nang kana sumbang. Angka tu kau isuroi mapuasa nasa namunya tu ramalangnya si pan rasa-rasa toki sading. Iya kan begitu. Jadi masing-masing orang ada keistimewaannya. Pada angka lalan natarongi pong Allah Ta'ala kegi berenah
Nah sabada itu tutul lepas suku manang maka jatuh puasa atau maka jatuh tahajud kecuali Nabi tak. Makanya Nabi adalah orang yang paling bertakwa. Tapi tak curi salah sidina. Ko salawa itu lepananungang ya to nartagan rusuk. Iya, tapi pokok napikai salawata minimal 10.000 dalam sehari. Iya, deto na mega ko 10 sabu. Iya ko si sabu 10 misi di mana? Koto makarabami sallallahu ala Muhammad. Salawat Jibril asanna. Akrabani sallallahu alaihi wasallam. 10 si di mana kana ni si sabu. Iya, jadi ko 10 sabu kali 10 nih. Ya makiro. Apalagi kan namo dito tudang, namo to masari, namo to masesa. Yang penting dia no kilala WCW. Iya, as-salawaki. Iya tau mega salawat na nalulung syafaat na nabitta. Iya ko dito layaro angka magampang-gampang. Aga. Usahakan ikuan di Jumai, tabaca salawat lo ko nabita kasih ratu. Apa maka dia nabita siapa yang bersalawat kepadaku 100 kali pada malam Jumat, maka dia akan mendapatkan syafaatku kalau di yaumil akhir. Apa dua itu lala tama surga pak? Dua milalam. Nomor si dia lala pamase, nomor 2 lala syafaat. Yang itu 2. Jadi maka ada sampajang iwa di pertama ki surga ko nama sipong Allah Taala. Pas sidakai ko nama sipong Allah Taala insyaallah tama ki surga. Jadi kak 2 mi. Lalanna pamasebe pong Allah Ta'ala nonroy. Ya ko syafaat nabita. Jadi ya ko syafaat itu, okon itu usahakan. Apa ko syafaat apa? Nabita, ulama, kemudian Al-Quran, kemudian anak perempuan. Maka dari nabita ni gini kita salai 2 atau talu anak makunrai pa ahli ibadah. Ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Jadi baraka lupa ya tu anak makunrai. Kung kana tamakun ray 2 atau talu na pas sampajamo dia nagis sa pinaraka indo ambo na to. Yami ko arwane sa baraki. Iya. Itu syafaat. Yang kedua syafaat ulama wali itu. Makanya kita di NU itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Yaitu muassis pendiri Nahdlatul Ulama. Ada Ki Khalil Bangkalan. Pak itu kumuasis na NU, ke Khalil Bangkalan, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ke Wahab Hasballah, ke Bisri Samsuri, ke Asad Samsul Arifin. Iya. Iya ko wali kutub, elengi. Wali kutub itu si Abdul Qadir Jailani, si Ahmad Ar-Rifai, si Ibrahim Ad-Dasuki, dan si Ahmad Al-Badawi. Yaitu biasa kiri ngapatih kotoma mengilodong bertawassul kepada para wali-wali Allah. Iya. Tapi ya kota naya rota pake asidak kabawani sedekah rahasia. Ya ko sedekah rahasia wadi itu pakai bertawassul. Nah karena kilasa angkat tangan ni Dr. Roe tapake niero. Maka dan kabisa pas sedekah ko po pamaseta mi pengharap ka dewisang idi itu misang. Maka wilawi barakat ni pas sedekah tapasau ka apolo kolasa ini rasa bertawassul dengan amal soleh. Tapi tanya Rasul makan karena Allah 10.000 tania. Tanpa nama 100.000 tania. Kaya pas sidak kawat di mancaji tawassul. Iya kong katau milau sumbangan ya lengi goncingon roh di. Biasa mo ki? Ah? Denang ka? Oh iya. Maga memang ni. Makadaki iya ko nalamanang ni. Berarti meraja bata-bata ki. Makadai puang Allah Ta'ala makada. Oko hadis qudsi, ya sange hadis qudsi pak itu langsung dari Allah. Makadai puang Allah Ta'ala. Nigi atakum malenga de na bilangan nga nalenga de to ubilangan yu parewakangi. Makanya itu kutu masumba makanja ipamas sanyo ko kantong di 100, di 50, di 20, di 10, di 50. Ya ko lalu celengange akapajangi aja titai. Ambil 1-2 lembar na patapatama ko celengang. Ya ko deniris sama kada siaga ya sidakang ya natuna sa pong Allah Ta'ala. De mo bilangan nga mo lenga de to bilangan ko parewakaku. Dobi di madari kata disirati sorong pe matama. Sila ada nyili. Makanya tapi engkau mau pa yase na Pak Sidi. Yase na ro pa sidakay. Ang kanasa nabita iya natuna sa patareka ideolo makadang katutaw de na leto kuleteng ni siratal mustaqim.
Dek to panalo pada masyar si pulung. Dek natajang ako pada masyar. Dek to na itimbang amalana. Nasaba napay malala telaw pada masyar na ijampu ni bawa ka ila rafiqil a'la. Yasangi ila rafiqil a'la ang kaonrok kami na matanre o kuri bawa napay tilaw suruga. Iya. Meki galaporo. Ya komeloki napasangi nabita. Asumbangi tapi denis sangi tau isumbangi maka daniga sumbangi tau mas sumbangi de tonis sangi maka daniga nasumbang. Yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Engkau pesantren naguru tak mencawe pape al-wahid pesantren tahfiz sapaki pesantren pakapala kora pesantren naguru tak tatalipungi bani pimpinanna kong ka nomoro na pambinana tala tapodain kadang kaga nak yatim mo kutu masikolah atau pakir miskin atau dia na mampu kung makadai angka tatanay ni makadai siaga pakamajana siulang kung makadai 500 sabu tapodangi milaw tulunga aja tapodangi itu nana aja to na tapasiruntuk ka iya pa wajarangi pakamajana itu setiap bulan yaitu nana tapi aja tapodanga asalna jatuh tapi tanga tahun na aja na talaw pondok takiri nga bawan di selesai mati aro nana si runtuk yo kupalawangan de tisangi makadaya bisa bantu yaitu nana de to nisangi makadaya bisa bantu ka batu ku masikola yana royasat tau masumbang de nisangi makadaniga na sumbang tau isumbange de to nisangi makadaniga sumbang yana ro tau de ni pataan tarinasa nabita langsung ibawa lo suruga dari ila rafiqil a'la. Iya. Ya mikoy pasipulong yan na yatingin na payaling ang palo na pay soting ibalender mo pa yan. Iya. Jadi dito na marajit to. Bisa kita lakukan. Apa iya ko'y risang yan na naibantu iya ko to si runto ko palawangan agamat to ko ti. Denay tadi cingin na kinitan niya iya bisa meway. Muncul itu. Atau iruntu berhasil maka doa mak baraka pas sedekah ku madecin ni ron anak bisa bantu itu muncul. Tapi ya kodetis sangi maka dani kata bantu de tonis sangi anak maka dani gak bantu ka. Iya na to tau nasa nabit tadi ni pataja ngoko pada masak nasabak napai malalan ni jempu. Itu kuncinya. Itu nomor aja Pak Bu. Yang penting meloki. Mega mui di talau salah na ya balanca salah kan begitu ini penting Bapak. Nah sabaya ko jalur sempajang angka sa apa denongang tapi di elakunru kasi ya to na sempajang malas ya to na tatongka ya to na mega lese peringerang ya to na baca di na makanja itu 5 menit mas sempaja si tengah jam mak gosip bangker roje ya makiro. Jadi ya ko pamase pa atanya pamase na po Allah Taala man rasaki natanya syafaat na nabi taman rasaki makanya na tu ampai to panriterio lo na pak guru ki maka dia ko melo ko mas sempaja ya ko taton tanya sempaja bawang meki mengaji meki mas sumba meki masikiri pakai ya lo ilahi anta maksudi wa ridhaka anta matlubi wa atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ya ilahi anta maksudi ini mi po wakatai waridhaka anta matlubi pamaseta mi po malada uharapkan iya wa atini mahabbata puang tapancaji ka ata ya wadingi mapuka puji lokoridi wa ma'rifatak dan jadikan aku sebagai hamba yang bisa mengenali dirimu iya apa dia tu gemis sangi puang ko dia na pulo kukuang alina mato malingi tepat na to mas sempajang alina to malingi tepat na to mas sumbang jadi dia nawat dingi bangga aja tamaborro ko to pura mas sempajang kada itaki di pas sempajang dia mungkin mas sempajang ko tanya tepat na liko pong Allah Taala iya mitu bace dia itu tepat mas sumutama ya kung kay ilalam makanja ya kung masui sa baraki ina to ampai aja tak kada ustasmu namo ustas ko dega tepat na tu manca ji penjahat to iya kung kay tepat na cocok ni namo paboto kung kay tepat na paca. Makanya orang beriman itu tidak bisa dilihat. Yang bisa dilihat itu nampak perbuatannya. Tapi rasanya tepak kilala ngeti monro. Jadi dia nawat ditutup maka dia atama tepak akadamani saya adalah Islam. Tapi aku tama tepak deh maka dia kurangi wa iza zukirallahu wajilat qulubuhum.
tanran atau matapa ya kita puasan na po nga latalang kakedok ko atin wajilat dia sama nangi kalolo to sama nangi kalolo idi anak dare biasa manang lakun re biasa anak dara to ya kong ka kalolo biasa bu tapujila ada waktu ta masikola napa ita puasan na ambo upa ambo upa biasa karo itu namanya wajilat idi arone makoto kong ka makun re pujila ada napa na taputesan na yano tapang kalian ngukoy, yan ria sa wajilat skulubuhum, bergetar hatinya. Iya ko makadai ka makadayay, wa idza zukirallahu wajilat, iya ko itapu yasan na po ang Allah Ta'ala, ang kakedo ko atin itu tanda orang beriman. Jadi iya ko makadai pa bang, Allahu Akbar, nadiga kedo ko tanya pa tumatapa. Iya mi ko makadani Allahu Akbar, natapagkat kedo ko taten rengok ko saman na lokban atau napay makada pa imange Allahu Akbar tapang kalian mo kuilalang berarti itu sudah tanda orang yang beriman. Jadi magampang magampang ya kada bani selenga ya ko matapa ipo ngala taala petaribi palisay pede matanri tappa nate insyaallah pede sabarai pede madodong itappa nate pede denule sabarai iya makotiha yan ang kataw makada terbatas mato ti sabarai dena terbatas sabarai dega batasnya sangi sabara tappa yang kebatasna iya kot dena terbatas tappa de to na terbatas sabarai pede malemay tappa nate pede madodong sabarai makotiha makanya nabita sangat tinggi kesabarannya karena imannya kuat. Nah yan ato ampay na biya iparingati kalahiran na yang maulukang dua mi nabita mi siba Nabi Isa. Ka 25 nabi dan rasul to. Maden yang maulukang mana? Maden yang maulukang Nabi Musa. Na Nabi Musa hebat mato. Nabi Daud magi den yang maulukang. Nabi Ibrahim. Maden ato mamauluk. Na risa nga soya jangan na. Irisa mato tanggal lahirna ya talay HP tataw kyo ko HP tanggal lahir Nabi Ibrahim tapang ka menre madin yang mauluka pura na pasipulo taw pandrita sinin na nabi ang kalima nabi sa barala iya na ro lima ya nabi ro lay pitte ipasala asan na yasangi ulul asmi Nabi Musa Nabi Isa Nabi Nuh Nabi Muhammad kemudian Nabi Ibrahim 5 nabi yan riyasang ulul asmi pemali salang ko din apalai itu iya na nabi kami na sabara muloy biatan na iya 5 nabi lay pitte si kega nabi kami na sabara maponco umuru na cede kesalahan na ang kedua nabi Isa si Nabi Muhammad makanya Nabi Isa iperingati kelahirannya dengan Natal Nabi Muhammad dengan Maulid tapi Nabi Isa kak dia mati minrek milok ko langit kedua nabita tania kamakalaki di nabita mati tapi kenapa nabi yang diperingati kelahirannya bukan kematiannya apa itu kong katawi peringati kematian itu bahasa Gus Dur haulnya martapure guru tak kini sana kia jimo masin Abdul Ghani guru sakumpul diperingati haulnya kematiannya Soeharto haulnya Soekarno haulnya amatiangan nama nami peringati nabita tania kematiannya justru kehidupannya. Iya, magay nasaba tulituo inabit tarilalanna atu tungal dinota. Itu menghidupkan Rasulullah dalam kalbu kita. Iya, jadi di mabila nabita maka itu makalaki assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Makalaki itu alaika dia itu makada assalamu alaikum ya Rasulullah. Dia makalaki assalamu alayka ayyuhan nabi. Itu beresalangi nabita degaga jarak tau mak beresalangi si bam beresalangi. Makanya ko salawat Jibril dipakai itu si sambungnya itu sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Tulis si sambungnya itu puang Allah Ta'ala nabita puang Allah Ta'ala nabita puang Allah Ta'ala nabita. Sallallahu ala Muhammad. Sitongan na isa na itu hakikinna Allah Muhammad. Jadi maki itu ku peringerang ya tanyala pelengero peringerangi jadi ku masalah ki pengerangi po Allah Ta'ala napaki maka da sallallahu tapahade ri nabita napaki maka da Muhammad
Jadi yana tu Allah Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Itu dibaca. Jadi ko mahalul qiyam kita, mak bersanji tahu Madari mo pag mak bersanji ta kumanya. Amar sanji mo pa? Iya amar sanji ki. Lete bola baru ki amar sanji ki. Mahake ka ki amar sanji ki. Tolipui mama amar sanji. Ya kong ka makada bid'ah tasurumilo boleh niya papahang. Iya. Kung ka makada bid'ah. Makada magay, nabita makada apa? Nabita makada. Dena suku tepat nasi dia selang, narekode na yase ipapujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Nabita makada ye. Haddesa na Bukhari Muslim. Pekko carana tau pandrita maknanya penjelasannya. Makada dena suku tepat nasi dia selang, kode na yase ipapujin na lokoria daripada yang lainnya. Natafsirkan itu pandrita rioloe. Makada ia rupa puji loko nabita bisa melalui pembacaan salawat dan sejarah Nabi. Maka Maulidul Barsanji adalah buku tentang sejarah Nabi. Ia naribaca angka salawat isana, angka mahalul qiyam. Makanya ia tu tomatot tariolo ya kolete bola baru mak Barsanji jolo. Na penonri bolana. Pak Magay, mi tau iko nonri bolana de nonri matinro na de panapura nonri masalawa loko nabita. Iko masalawa ijolo mak Barsanji jolo na yakini maka lebih upoji binabita daripada bolaku. Malioto baru na suruh pu imang de tu no kote mak de tu no ko boleh mak Barsanji o kuyase otoy. Lai buka ya tu pintu no toy na pai suruh pu imang menre imatan re oto pance de gaga. Kalau kulakan nama ko mak Barsanji. Tapi magi no kote baca Barsanji, made no ko boleh. Nasabak dia yakin maka dia kokui ote upak dupai maka dalam diupoji binabita daripada otoku. Sama kiro. Ia ko mahakekai lebih upoji binabita na ya apoku. Menrek bola baru makoto. Maka setiap kegiatan pasti mak Barsanji. Dena kada nabita Barsanji ko kolete bola baru ko makadami nabita dena suku tepat nasi dia selang nareko dena yase papujin na lokoria dibanding dengan yang lainnya. Maka napala yoloi masalawa loko nabita dengan membacakan Maulidul Barsanji. Iya, makitu sitongan aja jaja tersalah pahang. Maka damaje penang kaya sa baca dongang kaga iya coco ni. Iya tu tau pandrita riolo tomatot riolo macah maegah kalenah. Dia nasi di mia pak denungan nama dupa-dupa berlapis-lapis. Magai, no lipui mama baca dong. Nah sama magai, nomor sidi ya kopuyoli ipu imang, nalejai tau madece boleh. Nah iya tu tau madecenge na curi malaikat. Jadi mariolada tu kong kai pu imang lo bolana. Makanya pu imang yoli mak Barsanji. Ya kokui pu ima yoli mak baca dong. Ya kokui bolana nenreki ima bolana. Maka mudah-mudahan kai pu ima kasih nak barakat ya boleh. Itu doa pertama. Yang kedua nasuroi pu ima milau dongangi. Itu jalan kedua. Maka da mana setau madecengie. Apa ya pu ima tu 5 sempajang. Kanja sempajang nama kanja sikiri nama kanja baca Quran nama kanja jenena. Ya kualena milodong insyaallah macawe puluh kupung Allah Ta'ala tau itarima donna makanya pu iman nasuro milodong alena mama aminkan kada po tatarima pure nasuro pu mama baca na palena kan yandre iya apa magai maka da iya kodeni tarima donna pu imang iya ko upandre pu iman namo si timpu mi andre kunandre nabitta makada iya kongka tau mandre andre mu 40 sona 40 nina napa capu kuatanna. Setiap dia melakukan ibadah nilau donga ku malaikat nampak berkah itu tu ngelino. Makanya imangi isuruh mak baca, pure mak baca isuruh mandre. Apa ia kodeni tarima donna apalanna andre weletu. Pure ipandre pu ima ya lesi ampelo. Magilang ka ampelo. Angka papasanna tau pandrite hairul mal ar-rijalun soleh. Si kanja-kanja ne waramparang ia lengi tahu makanja etapana apa dena mungkin apa ke boto